Và zoom nhẹ. Cái đu nôm nằm. Apa cái Anal situ. in cáp pe to, Nelson. Giờ nó dài. Ăn rong đấy he. He. Askazol. Zol. Nang không cáp tung zol. Tu ni bao nông ham. Tu ni bao nông ham. Nó phiền khá luôn. Alle kamu do kamu nè. Oh. Nhẹ. Giờ. My friend dòng tôi là lại nè, my friend. Nên cái tuần ha. Wow, eyebrow na nula kan hai sala wow. Eyebrow na nula. Hello. Hey. Alang tim tadi di situ. Di party. Di belakang ini presence pada bilang. Kita lagi bawa itu. Ini isu bilang. Cái boy speak nó kia bị kim nè cái hay là cái boy speak kia bị kim cái này cái gì yeah nó hơi in cửa nó hơi in cửa nè buồn nó bị cái mùi cái gì cái nó cọp cái gì là nó bị pẹt tạm cái cọp haiวันโพตาฟังกะฮิเว nhỉ Niki ni lu zo nam. Di nam. Ani na kan pi khat bo na thum ya. Ê, cạm nhẹ đó. Nó đồ tê tê đi. Em phụ cái đu chúng sang thu cả xây tìm một bộ nộp nộp lẩu thôi, xong khải. Ê, cái bụi đi ta chứ nè. Ê, nhân nào bùa. Mong. Bùa nó đỏ cái tài là bùa. Nó đỏ té té cái tài. Ý chứ lên nè.
asli nào thế họ nên lít ha kita biar kita semua sehat. Rang boso tongo mani ngo ati akhang ge kap na alien niao thum loi kap ta nang lang nang chula cho ta ka zoom ji chu ere ko tha ho ko tha ho ơi yin bon thầu thế nào yin Wow, ये गंग तो हूँ हाँ। Mang, kan kap lihat he, kai dua ada ngang tu simitan tu kum he, ni kati, ni jam loa he. Sebab kan tengah ha. Hau, dan steta semu na. Amu na sana. Ai tu. Thế dong ye, tu lai bao mi na ko hin na. Tu chân ke na ni enjoy thei tu ji se te ji khai. Cái bây giờ sum cái hoa là hiện tại bằng bé xe thì Jadi ha. experience cái này lâu na tụi con. Ai nge. Dukan sung akap le lenge na. Sáng sớm hồi cái mùa Aneta ko lo. Nasai. Final sudah. Yung telo de. Ni chai da la di ye. Bolo. Ato sa ka zol. Ano ki pe ha? Kade nu ha zong ato na ki khel mong to lo. Lang ka beti mo. Tu lai pa po ni to na ki khel te beti lang he. Nalim. Hungke tang ka ti hungke tang esa. Nusai. Kan kau sebu. Ini, mau sana kah itu? Punang lah. Kau lihat ni lah. Iya. Nó cũng tài là ra nó hiểu nó không kịp gì nó sai em phơi năm tu dùng dukan bol gak pitnang gak seti mo aban lah ya tak tahu nama doang. Kamu tam ni le na. Kang dia tio ba. Esa. Apa cuba mina? Betul me. Iya, boy lo mina. Boleh.
đồ té té ngày nó không? Anh nghe. Hello. In hot tiếng nhảy mô ta căn cụ sa căn cụ cao bên lung xét tên team tên đi lá sa căn cụ này về tôi ya nông lulu vào là Messi cancel điều am final Messi cancel điều tam tôi ya ipi the ball den am to na cụ ni sao ham tem hát cái gì ngay tin tem pani punctual dom le han phante sal ngai go ipi the ball tu chana anh nghe khó hiểu nghe Zamta guest ho hin chief guest hin guest of honor hin founder president hin chuting le zading alom rang house ho ting le namsunga lam kai hoyong tunin ichilai dai sa hung to do pi gam tawin isi chun pat jong delete talovin program ho hi program pat nei nei pai jing hitin ai pi le icho do si ipat masangwin tuni ki man chan di program khat ve chim na hin ing kating Dunia chief guest sai pan piwa pi kim neo hang sing honorable MLA 46 Cycle Assembly Constituency ama hintin titing la guest of honor ai pan piwa pu si chazang khungsai president kukin pi Manipur ting la functional president pu si chakam khungsai social worker ama ho cheng guest ina ai program ki tol ha di hintin ai pi la compare ki latang kating Pado si hando na tao na punga mintang hawkip hediken tilam kayang Baptist Church aman pan mo noy lapi wintin zoting le welcome address and presentation hichi El Saneo President Konghom Area Youth Development Union aman panin lapi wintin ama kichay le cultural dance Lesbol Youth Club ama hon pan mo in lo video muhintin tisu na ban hong chalo hitin ay peletun abon sa sim Halloween tun phado si hando na tao na hediken pu phat ka pen he mas penin Bible mun khat Nisim do ing kating Koran mi te hinga bol le khat na bung som jang som thum la khat na chun suti hi ji chun na ne u jong le na do nu jong le na bol zo siu pathin lo pi na ding jing in bolun pathin tu thing isim do na wa i ho zo sa ding in pathin na tha tan phat te bu pi taw han i bol ho zo siu pathin lo pi na ding hi na ding in ke ma in pathin ko ma taw na hin ning ka te Kapu Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin khang lui te ki ngai na tua khang tha te ka kin naw ko hu jing lai u pathin pakai na lung sin na nei chanuwin ko hung kun do naw jong na hin ta san cha te ho zo se hung le hun kit na ding jong na hin a chi sa ni kho
tulbol Nisim som laku simpan ni in kapuram gun ho kana hang do wen aban banin ni khu ko hung cha lo wen boy lo hilin tu ni chan pha nei piki no wen dam sel cha puram ho zom kit thei dinga ai lo le ki chaina ni khu ho atha ta ni mu sa kit ja lo wen hin khu dam na ei pi pau pathin nang nei ji in ama sa pen tan ka ki pau wen nang ka thang ba wen a he ka pau hing jing pathin tu nin pakai Hicilai Konghom Area som thum le ni chan na gul no gul si ka bol nau chu nga hin tu ni jong ki gul si gul no ka hin bol ki diu a hin puram chom cha ka ki gun nau sunga compare pa nang man kam lo o mang chan lang chu ting le gas ho thu sei ding ho nang man phat thei bu in lang ka puram ho hi ama ho ja la ki tu ta ka chai thei na diu nang man ama ho jo si ong pi ding jong no anga ka taw wi na hi chu ting le pakai khang dong khang lai te ho Hicilai puram sunga lam hung boardinga ai lo le la sading hi han lang ipi hi jong le ama ho zo se jong ki su mo na om lo na ding jong nang man din pi ding jong na ko ma ka taw wi ni chu ting le pakai nang man Hicilai len tur mo na akhut le keng hin monga tha hin ji a hung ki jim ding nau te ta te gul hango zo si pakai nang ma in khom pi in lang chu ting le akhut le keng na man cha wa ama ho ki het khil na khut le keng hilowa nang ma lu pi na khut le keng aman thi zo na di bin jong na ko ma ka taw pi na hi Hicilai len tul mun hi isu kha na len tul hilowa nang a dinga phat thi ka tan naw len tul mun do hi dingin ka puram ho jo siu hin ke ho jo siu na khut na hin ki wap sa in thangwa pu min ka pa kai su krista mi na ko ma ka taw hi amen Aban chikinutin tua hi welcome address juting la presentation hi president pun phat in la pi win kain ko be Amasan som thum leni hinna Konghom Area Sports Meet akipat na tuni akhum kha ge ni kwa pathenin phat phat hoi piwa boina ha asat na neo jong le in hin do wa phat hoi ni ko phata ei piwa ha chunung pathini thangba bin hi je ani channan tuni ni kwa jin guna ai pan piu pi kim neo circle MLA 46 cycle AC chuting le ai lon pi adang dang pu lu na hin chuting le adang dang wakar ho hin chuting le jinja pu si jang khong sai president kukin pi Manipur chuting le ai lon pi pu jang let hau kip vice chairman Kukizo Council chuting le pu dominal hau kip Vice President Kukin P Sadar Hills chuting le tunin kwa kin nei pa ai pan piu pu si sakam khong sai social worker amo cheng chuting le adang dang jin guna ki ko hi lo hi jong le za dinga kilom thang sunga lamkai nam sunga nam se pai lamkai ho adang dang tam ta mian mu thejin omin amo zo si zalin pathin ka thang vain chuting le lim na chu yo zo si thakelin ka hin se jin hi je ade den tu chung jin gun ho ki ko dan hi amon ei ngai lut wa ei lung sit wa thang gam sung angai lut ji wa ei hung pe wa hi in formal ta aina ga ki khulai liang be se jong ompun ade den tunia jin guna ai pan pi pi kim neo ama jong hi out station an om ji chun through fun ko la ki huwa ngai lut nei ta gwati khopia ko na ki chikin di si a ngai lut nei ta in dalu in ama chungge de ki pa thu ise jim ni je chuting le adang dang jin za om hin chuting le kin nei pa pangte ni hin ama ni jong kino the thua bakite ma ama ni jong ngai lut na za la ei nok pi wa tu ni kin ho ro rin sa thei dinga om ta ji bina chung wa ki pa thu sang tai na ve lim ka phung ni je chuting le tu ni kwa hung ki khom mi pi ho thang mi pi te ho thang sung gam sunga boina ha sat na neu jin de bangin mi pi jong hi gyal bangin ana kim zo tapon hi jong le
yung ko mo ba som tum la ni hin na area sports meet goal nuk thu le la no nyau jong le kum kha thei ding ai wa yung kom je bin no zo se jong na chung che wa ki pa tu sei na le lim na kai ne je pi chen chu lim na tu do la ta ga se hin tin presentation gin jin gun ho presentation jong chu hin i khat pai pai ka ting hi chi presentation hi ai the ya le GS ban nau te ho to pi ding do ho chu in choi to win lang yon jong tuni ni kwa hi ki tha sam the jong le akin mel chi na ki pa na zala til neu MLA nu hin sting le jin guest of honor hin functional president hin neu ka pi nu win in choi to win lang yon jong ki pa now vet sa na in presentation neu ka la bo ri te kamu Hindi may kami. thumbnail cho Pila tuni zamta chief guest MLN dulu set ta ha ben yung din pe ding wen kan te mene ai pila minam puno pon be khat ga be pe no movin so ting la memento mel chi na dia kin mel chi ni nga memento khat no ka ga pe do no mi he pin la han lang memento king ong that pe now e ga mel chi pe thei diu memento khat kan si movin ai pila khat be sim do na hen nei ngate gratitude and honor this memento of appreciation is humbly bestowed upon Kim Neo Hang Sing honorable MLA 46 cycle assembly constituency as chief guest on the closing ceremony of the 32nd Konghom Area Sports Meet 2026. In profound appreciation of your illustrious presence and erudite valedictory address at Ch.Paojalam lentol Konghom on 2nd February 2026. Your eloquent words, discerning commendation of the participant, and profound insight on the pivotal role of sports in youth development have brought this magnificent event to a resounding crescendo. Your presence has indelibly enriched the closing ceremony, inspiring athletes and participants to strive for excellence in sports and transcendence. Konghom Area Youth Development Union extend its utmost sincere gratitude for your exemplary patronage and earnestly solicit your continued guidance and benediction for the holistic growth of the youth. With warm regards, El Sanel Konsai, President Konghom Area Youth Development Union, Hagin Tovum, General Secretary, Konghom Area Youth Development Union. It's it. Melchi na tilpi, President Puniga, pipi lau ki pahamente. Abanin guest of honor pa jong at bay yung din do pilaw ki pahamente Usi Sejang Kongsai, President Kukin Pi Manipur. Amahi ako ni jong ahin, chuting athang mi jong ahin, atuma kaiduan jong. Kim President ong kai kin na jong mai cham sim na le kipa pinong agin ni manpun tuni ni ko ha bom soma iso zo se felicitate bo na jong zo kai ni pai pai ti so isan thapi divin kain de mini je. Memento yang hi Nisim do datang kating tunia guest of honor hung pan pinau kipatil pinas ka gapi kinoi Banin kin nei pa pusi sa kam Kongsai at ven yung din do pilaw sa department. tuni som thumna ni channa
area sports meet yung kalsun pinaw chunga functional president pusit zakam khungsai amayong chi melchin na thilpi khat ka pinu bine Ichan chu lem na thu sai na le presentation part kain la hindin ball khel ball hai omale pathin min ki ngai da moite Konghom Area Sports Meets dam jingen lang chuting le organizing committee kaidu dam so jingen ka ki pai ki pa me tun lam kai lang apa presentation na hin president pu apa lima tu ho ki chaitan tu apa na culture dance khat ka veotin j ball pdys ball ka jut klam ho lung sekta phat ma saw le hila ji phat mun hong loading win kain ko be nei Stand
Tuna chu choi so. Kipa amin. Tuna chu. Tun abana holim na. Tunia council president pusit zakam khungsai ama phat nun kan pi ne. Asom tu ni chan na Konghom sports meet tunya khumkha thia ei koi wa chele at phala kam na e piu ma sa penin pa pathin thang wa na ka pin chele tuni ni khu chikina dinga chiges jinja ma yung piu pikin ne hang sing hin le jinja kim president puisi yang khongsai dang UIT so jadina kilomo jouse bon chavin jana kain pin le tuni ni kho adinga football final match team de teni hotul house ho yan lang krop lam kai ho yan lang lemi pi ho hiong le apana tuni chan gya hungal kaya tuni achai na chit gol se pang do te dinga hu plak ten ni yong chung cha ki pa tu ke sei ki nen tuni tabang kina dinga ipatlam ta silaya ke kong din ni kilom lo ta zong ai en lang khana kakipa ne yong le ni kain khwa dinga zong tabang kia dinga yong ka history khat ai en ye chun tabang gel do theina lung thim lam kai ho ai nei wa ki yong min pha thia en koi wa yung min phawa dunia is Konghom Area Youth Development Union lam kai ho yo si chang ko ki pan ka phung ki ne sei ding hi alam pia ka ge la he ke ga sei ding in sei thi be se yong ka nei pon sei thi yong ka hau pon le ga sei do ding do tham do khoi do yong ka nei pon yong le hang sungai niala kham tha ten alo le naw te ho ti mai jing ka ting hi chi kin chai ni ai nang yong gam sung mi kha ni kin nei pa nong kan he tiu le da di yong ka da nu pon hingi ti di yong ka ti the hin en la amo mai na chu ba kilo dam kin su la na chu lim lo ma kaung de tan ti chu kana vai la ai tuni ni ko ake yong amun ta ding kia kom zen ken ka thang wain tam ta sai pong ka ting kum phale pi in che pi ta ven hang sa ki chet bul se he ai la wang sai ta in gam sung se now gam sung boina in tu zilin kum khat kum ni ta bang chu yung che zom the ta pu rin hijong le tunia atia tu kum sunga gale tu men lang sa le la boina chom yong le phat ong ka la cha khat pathenin chen thei le gol se gol no bol thei dinga igam sung event piwa hang sung pi ho le kham tha te ho ki su lip na mel he tu na ki chip khom nei thi ho hi pathin za la hin bon sa wa pathin su me lo din kanu mi nei bang ki chip bur se nei ho hi imalam wa khan tu masal na ani thi ni di wa lungyan nei puma panila anga jin bonuk mai le ai lo le itam ni chi mana chi mai hello wa ei ma hin khusunga dinga yong ki pa chom khat
bol ro thei te na dinga he chu nai ni divin ang ta te hayon ka te nu mi mi chi mana ka chi a mi chi gor se na a ngapan mai maya i ma cha phat chum pi lo ding chu phat man sa ai ya chu lam kai hon lung thim lu ta sumna pai tam pi lu na hen bol wa lung gel hen ni wa hang sunga ami o se te yong le khang ta ho kha le ni be som la a kha le ni ben amala ma dinga aphat chum pi the ya hin so the na lam pi a kal sun be na pan the dinga ta bang ni bol lo kho he ya an bol ho he hang sung pi la de da ke chem khang ta hon yong igel gil diu til kho in ka koi nu mi nei ye chem tunin ni phane pi hung ki chem naw sunga boina chom chom ka la long le ikse gol se no tan lu wa yung chi gal kai wa tu na chai na thi program ho isim the wa ki nai ki man cha the ho he pathenin e ki thu pi za lo hen tu ma ba na zong pi se he lo wa thu le la yan nang gam sung boy na hi yan lang ai lo wa la thin ji la lam hi yan lang ma lam jo sia he ki lung khan wa ipan khom wa yung hat ta na kalisun wa he le yang sung gam sung hi yo khat teng le mi he the le mi a dinga kil na the mi ga zui the khat gam sung lang sung yung hi di he ti he ikine naw he in he chin na dinga chu hang ta te na sat a lung yen ni puma ibo na lam jo siu he kilung khat na pum khat na he pu do jing di din ka ti no mu bi ne e tunin lang sung ba kiloi khom naw mi pai ni yu KCA hen le khang tha la nga dinga kai du itivin Konghom development union chi chom la ma ga se ding chun hi che hi in le nu te la nga KWU ni mi chen thum hi Konghom sunga dinga iki ngai naw iki pun khom naw ikha je khom naw hi in ema pan na sunga hi chi kiloi khom nan ei hop naw sunga hi malam yo sia thasle la panila jing wa lung tim khana chi khom wa lung ger khana vai kun khom jing di he igam sung wa de atil khop pe ne hi yo ka sei do lu mi ne e ye chun i che naw Konghom sung hen a khwa sei ning chun tam pi na win ala chang a chu mi itam pu win in som ni chung lam bet bet hi i chen wa in i chai ki lung khan wa ipan khom sing wa ki ngai lu wa hele tem chai yong la hen adi da inam sung wa dinga zong khum pi khana ni kho khat ting le tua sa nga he i hat naw i din thei naw inam sung wa mu te hong do le he ti yong ka sei do nu mi nei ye chen tunin ken tam ta sei pung ka tin kei ba na hong ho lim ding chief guest in le guest of honors in manin nam lever hen lang le adang dang development plan na ipi yong le amanin tampi in sei pi ta min tin alang pi akin agam sumi hina le akin nei pa hina thupi pe na ka gel chu agam sunga chang khom mi hoi kin khan anga ye ti he unity ai lo wai ki pun khom na ki thu khom na ta je khom na ni che pum khana idin khom jing anga ye hi chin ei tha sa di hi ti chu ka sei do nu ma tam phat ka ga se in dang dang tam pi sei pum ka tin wa se un ta tunin jong hang sung wa es mong bunga mi pa khat te si khat e da tha win thamo he jing in yong le
ngày lúc này ra là tu nắng khom họ dấu xì thì nín bon chào chúng ta đầm nè phát này về viên tin ông không kịp đỉnh sang ni lệ son ni lệ segi tiếng yong lệ tu kuma sang a phazu a hoi zo a lệ tu choi khăn tổ nào sa khăn tổ na ya chom chom ina po do be the kin a jivin bon cham pathin phatte bu pi vin tin dam ne pi taw hen ni cho chai a gara se hi tin ke hi in sa kai pon in zo ai sei bang wa chu amina a program hoi ne nga chu social worker e ga ti we hin thang sunga lam kai ngong ka pang pon chile business mi ong kai pon ai lo wala contract bon mi ong kai pon no ta bang bang i ma cha helu kha chu kai in yong le gam sunga hang tha lam kai hon nang yong ha so pi gam sunga thang sunga lam kai kha lam kai lu kha na ni ji chun in nei pa na pan lo thil kho he ti le ke yong ni chi chu maya kan ya kong mai mai e im chang kan nei pun pe di ong kan nei pun le ke thu pi na di ong kan nei pun tum sang tum khat kun ni ma sang yong chun bi pi tam tan he yong le kin yong ka zo kham chun ka pan na thei kham ma ja chom chom hang sa lam ka kan pan hu jing thovin hiong le tunin jong mai lu na ya la nin phao e chun khot go kêu lom lom mà hung đi ông chứ các cái phalam kỹ nín nhưng mà cha cái này lu wang chun ta don là khăm cha ông là tí chứ cái gì lên dunia chỉ bol nào nó to nào vài lô hình như ai pon awat apa là sam oma ai ông lệ phát kít tiếng ông lệ aba na jong cái thu khom jing đi về in lý chun mà ba na jong ta na panila khom jing đi nang cái tim lu là sam lang là ipan jing di he yong chu ko ra si be hin tin ye chun lam kai ho khat nong lang ki pa za la kyong kong ngal ta ya chu to don na kham cha hi yong le ta tin pi neu cha ka ra ni no men pa ame asai na ke ya asai nom chu kin kho ta khat kan ni chun ki program ki chai tin le kyong dang chu ka yaw thi ta lo ding ong pi la ma ka chi ki de chun lam kai hon ni he thimun ti a chai na ta na le ngai dam thun na kai ni ka ki pe Ch.Paojalam Holim na ngay ta ini piwa council president pa chung ang kipatu velin ka phumu vine tun lam na khat ka teu tin ichi phalmunin lo pi ding wa egel jang zut klom ho kain kovin achama ki chai ma hong ki chai le tuna guest of honor e pan piu kapa kapazangin phalmunin lo pi ding win kain het sa pai pai thằng chú anh xoay pít to
Hello, Ch.Paojalam, tun olim na. Guess of in people in phat in lopi de win kan kove. Ch.Paojalam lentol lungjang muna som tumnani chan Konghom Area Sports Meet 2026 ni khua jin gunai hung pan peu pikim neu ang sing Honorable MLA 46 ST Cycle Assembly Constituency Functional President ay Panpiung UCH Akam Home Sai Social Worker Fiting Le Kain Lon Pi Puzang Led Aukip BJP National Council Member Yong Ahin Fiting Le Kukizo Council Yong Vice Chairman Ahin Ama tekan lon bom pipu domil lal haukip Vice President Kukin P. Sadr Hills Kaidu Alam Kai Ho President Palato Khompi Ho Kukit Konghom Chief Association Alam Kai Ho KADC Kuki Women Union Dais lang ato hosis yehin malamato nulapa gulapay nungagol lang ho nabon Chavin Kukin Pi Manipur thalhangin kangay lunaw salam kahin bolo dahi Kuki Christian Leaders Forum chun ngalai tolai hi zin Christmas New Year iman ho yong hi ai thei chadin ni khu khat bu bango hi te ti chu nge na ana bolun ai thei chanin i hon yong time limited dan pathin ho khom na chu ina bolun chu hong ki chai jin mun tin gam tin a hin sports Koi pam tu sihil zong vadunga bang zingin mun tinahin kiche gol si ahi zong chukum ni lang ima kogol no hi han lang jud day ho hi han lang Christmas New Year ho adang dang festival ho yong kimang talo good ho yong kimang talo hi ja hasan again thina tampi to yong lew hen thina man na nei lun khum yong le
tu ni khat ni hap ta khat cha ki su hal na ki bol lo le iti ni le ki bol de ham ti lung put chu hung hin tin lam kai ho hung bu chun i pui pa te hon gal lai ting le gol si gol no ba ki bol ngai pui in sunga la bel long aki khuk ngai pui aki thalin iti chun nu mei chapang jong khul chi tul chi lo tu ting le mi ngai ma ding thu cheng se do lo ding ki kam ki huk tu ding ti ho hi i pu te pa te ho khanga cha nu ma hi kana ti in hi jong le ka oi mo nau thu che pun na target ru chu ki ngai lut na masanga 1968-69 lai chun Konghom Len khomanomin cha chun nang chu hu bung na hin na ho chu chi ki ti na pun Konghom Len khom chun lo pi ta thum je zu anaki mangai hin ichi ban zo ma chu Konghom Area kiloi khom na chum in sim tu win khang tha ho lam kai nan kichip gul si in bo loi tu ni som thum na ni chan na hi ta lol hing ta i bol the naw hi koi madang ai pon gam la go ngai lu i ha sat diu de lowa su na jana ni sa hen nang go zu hen dam hen nang sa jong le tho si vai bong la pa ne la pi wa gol long ho sam sa ho hin tu ting le village volunteer ho tu ni khuwa jong hi gam gi chin front line ama ho hin ibit na diwa pan la hi je win tu ni ki khom na wa hin ama ho asatan pang hi jong lew ku kin pi manipur thalengin front line na sam sa ho hin village volunteer ho hin achung ba ki pa thu jong kan pu nge nei kan ku te ho sapten nothing is permanent so be humble lese chunga hi i macha hi permanent atun so na ding pun idam lai ni khusunga hi nang ini pi na gel ki ni pi ka gel ki het tu ki ngai lu ta le ki hom tho tu chi hi kin khoi man diu hi pathin de hi mu vi nei tu ni hin kai du president pa chun zo chun ki pa thil pi an hop na chun ka vel le sapten killing two birds with one stone ati dan devin sai lu chang khana wacha ni chu ke pe la pe lai le ki lomin NP president atam ni channa EP sumla pai lam hi han lang adang political mileage la da the hi jong le inam khan khudiu gel khon ja la NP ipu do ke bol mo han lang ulanau sidum ta ke hi jong le ani ve kam ni ve chan na in len do ki du ki pa pi na bol chu na ho jong ki pa cha na hi win thil pha na bol nau chu nga hin ke ma ka sa ta in jong na chung wa ki pa thu kan phu nge dei dam so doi tin tu ni khu hin lecture sao ta bol leo hen Elijah play di ho jong he thau cho lin tin thing phung lim no ya to ho jong i khop dio hin gol se ki bol lai le lecture sao ta ki bol ho koi ma na ngai no pui ahi wagin alo thelowa ki khop ha sa ta nan gu no wa hi le tu lai i problem mu them khat be se lo wa ka ki le ding num ka sapun zo ting le chief guest a i pan pi o honorable MLA nun detail in say nantin separate administration di tiu hi ilung ki mo ba jong inagel po win achuma ke wai po ding lunggel jong ini po win igor lang ho win wang chu state demand bol loi zalen gam demand bol loi adang gam tin sun nai ai wangin mi pi hin hi demand bol ding ilo mahiti ina sei khapu May 3rd 2023 ni nu nau chapang ate akhang kwai macha di umlowa hingjing pakai pathin i ho jing nau ho in ho zo se an halwa mowa
i khu ho i veng ho i in ho vut va ma su va chu ba na chu ingai lu tau isu pi zan ham khat hin khu ahung be nung hin Guwahatiya ukin pi Manipur hin Honorable MLA Somini ho hin ki hu khom na ki nijin lam kai ding al hing se na ilhem do MLA ho chun hat sot pi ngai tu na dei jun hai sungai nung lut ki do wa ichen khom ki diu hit hi e ta pui ki ngai lut na yong neu cha lo ki khoto na yong neu cha lo te se hi dia gel dau na lo nu nau chapang ge ya hing changa ga ri sunga ki heng lu na ki that ki hal ai lo wa hele okrul to I boundary lango muna icha te niu gol hang mi ni akhut kitana thing chunga ki het be David thek alol kitana pala kita numi akeu se a lamle na phaile la ya ki bong ho ya ki hoi le le la cha dum ta le si chunga koinu hamin katin ka lu thelang ati khop hil sanga nazo a chu hin hoi tu pha do wa hi ichiwang mele ten e ho hi ngai dam ding chen khom pi ding khudunga ki het thim pi dinga lungel lungput ani ta lung zewin achuma ki vai hom na hi idel diwangai ta a hin ti win ajing tarik som na ni chun press statement khat release a bolun alhang agam it's a separate administration hi izom chi di hunam pha isau hunam ti chu avelin Guwahati mun ka hepoi aizola vel tampi ki hona ki nejin Churachandpur Sadar Hills Sandil ting no pala mi pi koma geldan ngai tu ho honorable MLA ho decision chu pha na sa na ti ho cha ki dong mi pin jong ki lung to ta chun itilom lo ma he bol ta wa he le I bai lo diu ham ki vai pu na tum khat nu ya chi lo le if future diu tu ni ai ho gen the na pa hi thu khat hi ta le khununga hung peng ding tu la cha te ho future ding thu ya di kitam chi hi yel lo ho ai dai ti chu inup chi pha du chun honorable MLA ho in to ting le suspension of operation a ke no le UPF in jointly discuss about zo nungu chun so group ho in Union Home Minister koma September tarik khat ni chun memorandum and pevin separate administration achoma atuma ki vai pu na nepi luvole hitimi ho chang si to hin lungmung hamung a chang khom thei ka hi ta lo je vin ti chu ji thon le kha na pe India sunga achinga thim ho constitutional lama expert ho law expert ho contact bol thei chan honorable MLA ho na bolun India sunga dinga athim loila na gelu kapil sibal koma yonga do onana ne yogin na separate administration hi EP na sei na bong am spell out na bolo ngai je ati dung zui sun spell out hong ki bol ki in separate administration ki ti chu UT Union Territory with Legislature Indian Dan P Article 239 add no ya chu hichi hipe the hi Pondicherry type hi ke ho nei pi thi yo hi hichi India idan pi wa hi pi ho chu court a bolun Union Home Minister ko ma de pi ni hichi conditions in zui pe avin political dialogue ko da nei ding ham political pressure group ma ko ipang ding ham to ting le mi pi hi kun lead a ball ding ham MLA ho chu lam kai di vai hen do chu he dai at yo sia ma ho hong kinung le ki do wa ama constituency mi pi ho to contact ani diu chu thil bai lam hi lo je chun civil society organization acceptable for all ibon chawa ipom the diu kha hi si mangai tai akiti dung zu ya chu hakhat wal kisumanga
Churuchan pura kuki zo council hi hung kisip doi. Ch.Paojalam kaya pang vice chairman ai pan piu Ch.Paojalam le den tu ni la wa hongin. Seminar type ho bang hin eu tin ma jong hi thu sei sa lew hen. Apana phading a hin tuting le Sada Hills pumpi adinga organization alin pe na ni jo kukin pi Sada Hills vice president pu domin lau jong hi seminar type in eu tin holim sa lew hen. Sadar Hills Pumpia Bitevin, separate administration in the form of UTV legislature under Article 239A he hitid all hiti explain pata ibol piti diwihin tunihin kichip gulsi ni kuwa hijin sa hot ise mantapovin pathin in pasa ahile ni kodang khating le ipiham idaluhi ipiham isejuhi hoila ipa uitam IMLA hovin ipia bolam suspension of operation na care no ini pia bolam UPF ini pia bolam ti ho hi I had it so ke wa igi now ipa now I had diu hi kul la poi mo in ka gelin tu ni awang hi se man lo diu in tu khom no la pa no ngal won la on I had them diu win ko hung ta bin he hi chena chung a hin buina chum tampi to win abon in kise jo pun thin hai lama mele ke to phai sama ikinau le salanga in ko te ho na ga ho ki na ma ho lunggel to ki ba mo ki na hele ki sudong le le isi je chun iki het khil lo na di vintin United Naga Council to well tampi ki to khom tan last meeting to 27 January Republic Day ni azing chun naga ho langa MLA Hill Area Committee Chairman apang Dipu Gangmei. Tuting le former Minister, President MLA, Pu Awangbo, New Mai. Tameya ko na hong kai pa inlo. Naga ho le kuki ho suki na thi hipu. Ting lang mi hi na le Christian hi nan I ho hi ikithu khom wa. Sam de lai chen khom ni diu lunggel iput lo wa hele. Ima tha diu hi ya chu kho sa na nei ta tu ni meeting a hi ka hung thon hi government than hang jong ka hi thon poi lam kai lin jong ka hi hon poi as a tribal leader khat thing lang mi pa khat hi na chung naga hole kim le kukin pi Manipur le UNC United Naga Council ki holding a hi ti ka ja ji wa chu ka hung oi hi I chu hi aki ki hom ni hum kai jin Nanamuso kaya din press statement dong akipi in Koteo United Naga Council to kukin pi Manipur hi ipaw ipu lalkohen at hi zawa pa na khat may sa jong ano to khom khataloy tu chung chung hong ke to khom kenin someday lai chen khom wa ke song lung ke hal ha thu jong chu ke hon jong kapuna win ti po na le kha chu akisu khomin chu ting le lampi tua kangui le lamka ikizut mat tu the lo naw jong hi agang the pe na hon ding ti ho chu akisejin detail tan se lang sau ta lu din tin kukin pi Manipurin idam mi te ho che le wa le kal sun na aboi lo na dingin ade din kangui le lamka kizut na lampi hi abui pi jing nai pi hi insung mi te ho nam mi te hon na het di vin pha kasan ama wang lampia ke hon lowa thu anop lowa hele khul che tul che hi ai thei chanai bol lo diu gama wale jong ai bol lo diu ikitim diu ngai jin thu se la sa jong ikitim diu ngai jin inop nop mobile choi mana smartphone na ide shoot kitipa hin mihim hin khu ijanam khat asu se thi ti hi I had a weapon ila di win kan dim no mi nei achai na lama chun tu a I had no pe nu le I thang tom da pe nu ti diu ham I had che je wa thang tom ham I had thim lo je wa thang tom ham mi lo se so chana now hi popular government kisim lo chung chang he iti chung chang a hin
kukin pi Manipurin ningkum chun ki ho na kini mail hei te to chang khom thei kai ta pui tai hung do wa phai sung in da la wa hi da le ama ho te chun iti government isim khom kit di iti ikile kit di chiwang hi thil hi thi ai pui ta bang khanin il he mu hen lang hai sunga chun boi na ta pui hung kile kit ta win tiung le ita san lo di wi e chun popular government ki sim na hi sim thei po vina tv ti chule ho sei thi ai pon India government thu ai je chun ama hon simu yong le ho ai pan lo di hi kil di hin di tin decision an kilam Guwahati meeting a yong chun a kisijin Chuzovin gadget sin a valin to khom na kinijin district zo sialam kail hendo ho cheng si to blong alam kai ho hi tuting le kokne try malam kai ho zo si yong akidong khomin kuki zo governing council meeting a ki podo in study thu ta na ki bolin idal ha sao gamai nung che ki wa hele ine tu ai ne sang wa phamo zo hoi mo zo ham sin nai tu diu hi ye chun hi cha wang hen pan la daw ti ti ha valin kuki zo council in decision akilan chuban da chun lung thu itiu hi lung thu chu akeng khat ai thi pun akeng thum ai thum chu koi ko ham ti le kuki zo council chu keng khat hin honorable MLA ho keng ni hin suspension of operation na ho UPF ke no ho akeng thum chu hi chang thum chu ki phat sa na ini khom lo le I chang en ima bol daw ti dung lui chun kukin pi in yong chu ma bol ta loading ke jet sin yong chu ma bol ta loading ke sun yong chu ma bol loading gam kai a ke loi khom na hon yong ma de di bol loading ti ki ga na ini dung zui chun lung thu chu thum chu ke ho na 13 January chun Guwahati an ke ni It's a chun Kuki Zo Council decision to submit a kibolin Dr. Sailin spokesperson ke no ko ma ke piluni ahin lung thu chu ke hovin thum chu akiseil ha na chu ipi ha metile popular government ke sim ding hi eho ida manwa ke sim da ding inu manwa ke sim ding ti yong om be se pu ahin popular government akisim lo wa hele constitutional crisis umding nije chun government hisim te by any means asim angai je ti BJP government center a hon angai da nei ichi sim nating a chu EP ngai sakam tin MLA ho ilung to ta na pan khom diu BJP led government hitting minister jong na ki hop chil diu hatacha tam tu chung kumasa gen thina ha sat da thil se su ho ta bang chu hi ta loading mi pi lungmon na government khat itun do diu ti hi hichina dinga chu tu ni a jong hi honorable MLA som in jo kuki zo community a ko na abon chawa ha ko wai tu ni a chief guest wa pangnu jong hi pi kim neu jong hi avela hin ko wa kagam sunga boina sang ta amin program jong ka gun sa amin 11 overa cancer ka bola hilang sukan ju the he pui atia jan ha chu Guwahati ko na hung ke para tu ni ki ko mun hung thung ai ibon sa ba ki pa nau chung chun avelin kukin pi thalangin jong pi kim nevin apartment tam ta an kai kya e hot ki mutua hung pa lo pi ka san chung ki pa thu kan sei ki re kan ko te ho imabano hi jinga hi PR hi sot be hanang I demand ho long hi ki mu thele ti chu lung ye loi ahin dan pi lung luya chu kum khatwal PR o ma hele constitution asu kha hi je chun election bol ngai dinga chu ipi bol ngai yang India pumpia emergency declare ki bol ham ailo state na ki bol ham khat ahile election ki bol thi ailo wa hele
Election Commission of India in tu his state election ibolwa hele ithei punti law and order phalpoi ati a certificate available election hi bol ti cho hi lo wa hele popular government tundo ding ti dai e ho no we ho da thu om pun a BJP MLA yong cha hing sena umawai ahina ma sunga chulam kai chief minister kichu sagi get langa phaji wa cha sim thi lu wa hin yo ho jong he pang te hen nang lati popular government ki sim zo nunga ku ki zo MLA khat sa minister ki pi poi hung ki ti hen nang la Manipur government hi bias hi alang nei ye si ne ki ti hi prubung hi khan tin hi ye chon ma ho nup da thum pu ko lut de hi ti hi chidin mu na din lai ta o hin civil society organization mi pi ho na ho thalenga ka sai yu chu government se sim dinga kilom ta hi jong le written in kilo na dung ya chu ji tho in na dimanu separate administration in the form of UT union territories ka pe di hi ti chu black and white na sui kai jo han nang sui kai di yong chu central state government hi dinga hi ki ti hi Iti chu Manipur kai ba yaro iti ho chun kuki zo community ho til thum hi ki pethi nan de ti suwe kai mong na di gam ga hi sap leo chu akai lo di wi ke lung su do akai lo wa le ke government se ma ka pan lo di wi ki ti hi ka pan lo de ta mo pong din sa nga chu Ichine ball pe lo ka pan di hi iti wa a ball num lo te le no ho ball no ho ji a ke ho ka yaw thi lo hi iti the na diu chu kon khat be chu ki si mu wa pha ham ti hi lung ge la hin tu a hi chidin mu na chu yu mo hi ikile te ngo jong le tunin honorable MLA hongin pukin pi president pu jong hongin hi chi metara hi ma ho hi involve hi wa ki ho na pa nga hi iti hin thu ase jena dal hai ti be jong chu kusunga idal ha nu pa te ho to jong na de ki kam san tu wa hoi lai pha mong ham tu din mun I pi ti ham ti ho hi ki che ta panela the na di win ki cheng chu ga se jing ting a chai na mong in dunia conductora compare I pan pi pa o hin chu ting le Esbol kot house apu sa pale ting la lang khunga sumin general secretary pa ahin ahonguvin tu la ya function ki bol ho hi sumlut pailu da hi jin na ko nom ho sum pe jo ding na dei di hin ku kin pi yong ki mu maya ki vale a lan ha yong chu Sare Hills in people wise part go on la ka thau han lam pia be ya gan the gan thu khop sel hon ki chidin mun cho ki hi je chun naw te ho a hi thia hele ni ong ot jeng win nang ki ho hi UNC to jong tu ni la ki holding hidam jing hidam ta hi phone ki bol to ki nga tu hi ka tin nong pha po de pha ya ti MLA nun jong payang chu hung te na huwa ki che ding atin na pat thu na sei jo he ka ti la a sei na ti tu phone ka bol ti ka ga sei je ti kim naw ka dong ai la ma jong a jo ka sei ki a sei na chu e pa na chu an ti ki ka ta san mo che ki ni ai pi hele ama ko ma jong ka sei nan ain pi lam ka ya chu lin ta ni mu wang chun bahar ding ki hol thu ta ki mu ma ki chi le hasan tu sei da hum ka hi lo wa nga ipi ham hasan na pa them khat be ta lak nu ka sa pu amele nu ko ma chun ka hum dinga he le nei tu ko lo de hum thei pom ka te le gel naw te ti ajowa functional president party kham hi yong ati pa hi la dinga lo mo ma he le amele nu ko ma na ki la di te aman no e nu pi sa he nai ti kan si hi han lang to jong ta hin ipiha Napoleon Bonaparte my way of joking is telling you the truth but it is the funniest joke in the world to na ka se hi wangin thudi ka se heti ta bang danin kichan ka chu ga se jing ting
bihim hin ase khil si wala malik ngai da mohitin Konghom Area Sports Meet lom ta na bolawa achai na kina kahung panthi jina velun ki pathu kasijin lam kai ho hin area sunga chief association ho ki roi khom na jo si pathi nin pum ku jing dai ka ki pa e Ch.Paojalam tuni holim na nyai ta ndi puwa ko na namisuhin tuting na chom choma tuni namdin mun hoyong happy ai sei pewin ma chunga ki pa thui ga se yuvin program hi hung chul thim tan yong la phun le lai pan di wi e ho program hin ipun wa lai ho mama yang e ho mama pia i pe chunga sa ki sem bi di wi je chun a ki gung hi i chi tha te te di wi ti chumi pi te ang sunga kan het sa kin hin tin tun program tung zu ya raldi YC ho phat kan pe ne chik chai chai la tunia chief guest MLA nun phat munin lo pe di binjong ka hin het sai ne cạp anh chỉ buồn là nó cạp hại ra rồi Usa pasan hum levin, nava tin chau hum levin.
Ch.Paomin, Ch.Patu, LDYC ho, nungagon ho sungan ika pungovin tun holim na Honorable MLA nu phat kan pene. Amasapenin tunini kohoi tai pewa papathen kathangwa in chule tuni pu Ch.Paojalam lentol songzang 32nd Konghom Area Sports Meet 2026 closing ceremony guest of honor Ahung Panpiu pu Ch. Azang Khongsai President Pukin P Manipur chule functional president Ahung Panpiu pu Ch. Akam Khongsai social worker ahiin chulai hanga hoso ho ahiin chule haulam kai hiin chule guest of honor pun hungkil hanpi pu langlet haukip ahiin chule pu dawmilal haukip ahiin chule ken ka hungkil hanpi pu tonzolon mate ex MDC chule pu mang pu haukip ahiin pu say mang lupo ahiin chule tuni nipi ho jouse no te pate ho na pon chaven kazana salam kan pe tuni ni ho sports sari nga hizowa president kaidu president panangan say tain phone involve chun keyong in langa ko umpoy gampam kompet ahi ekatin aile amayom chun an say yen tain hiti closing ceremony adinga chief guest ading kan dai khan vetile kyong kathano mama jengin imacha dong lo hela khopoi kana ti ahi in ade chui ti hidam zo zonin confirm pi in sidong zu ya chuken yong plan kan ti gon de hekatin aile khabe la le chun de tu ding chun ka gong ta ve an ti in asidong zu a chukyong zani chu ka hung hi in zo ka pa jang an sei ta in zania Delhi langa center high command lang ho chun amle zo se kikim so ke ding ti zo de hi in ahin ke wang chun chalanga medium ki kitem ta area khana hiti chief guest ading ayong ki umta iti ka gam mi pi ho to thildang ka te dham te a chulang kan zo ding a hi in no zo se ngai lu na zala chalanga hi ka hung zo he ti cho ama sa pena kan he sa hi in pi la pathen yong ke ong dam se la chlai hung pui thunga no ho zong nakipat ni wa pat opening ni apa na tu ni chan kya boina ha sat na
ki su kha ki to khai ma chaum lo hela closing ceremony chan ge hai ta program chi kha ji in patheni thangwa win chulen ho zo se chung yong ka ki pana kan phongin chule ade in kaidu ho chung in zong ka ki pana sang ta kan phono min no hon nei ngai chat se ule chung ka de ti chu kana ki promise sa hi in akoi huwa hin area hi in chule chalai lungzang area ho de chunga hi kyong ka ki pa in kin na nai se yo na nai hei mil povin chalai ama sa pena ka ahung ki kai do zo ayong chalai hin mai chamni na se pi vin chalai chun ta ta lo zol ho su pu putong len yong ano omin tuni ka honga chun ka gel do in ama lo chu kyong no ma ka sama ma in pi hile ka sai nom na chun ho area ho in kin na nei se le nei hei bo nei ngai lu ve ti ka he in ho chu ka ki pen chu le ken yong ho zo se ka ngai lu ti chu kan sai nom a hi in ken yong enjoy ka bol ma zeng in functional president pu hi in chu le guest of honor pu hi ma in yong thu ngai ta ta sai pi ta vin inam sungu ichan iphawam yese demand ho yong ichan pha anti zowa pa zangin tamta unexplain ta in ye no cho hin ahong ki kai le kum kha sunga chu na to na work program ho akidal na chu kum kha chu ki chai ai ta in akum ni sunga hi na to pat ding ki ti hi in ai le gal ahong pai le akin zong ima yong ka bol to zo po in mi wang se ka he ka ti ji in ani danga emele anakayu le tom hoi sing se la boin ai ma cha lo helen na po bin ke ka hong kai le kum khat bo se ti de hin atwa zong hi amin mai ta banga emele ki hi ahin gal hong le gal zo in zong gal masang in zong kana sai ta in sagomang cycle lampi hoyong NEC ikat ministry anakidal do in ala gal hong le cho zo se yong cho ye no hi in CM lui pa in ima zo se e na tu tang pi vin cho yong chu tu chang ge hin pending in omen ima cha yong ki bol do pon ai le to ai lifeline no in nei hi i go to superman na ki ka lampi hi a hi in a cho yong hi ministry of donor ministry a yong hi program tam ta na ki ha min a cho yong cho PR masang a hi in ele ho phai anaki chi thei lo phan hin phai la ngai piti an bol le hom cho yong cho hi thei ta po in ele chi zo yong chun aki ngai to ke nin to a hin sa chi kiti noya scheme noya hi center scheme a hi in atwa iko to superman lampi hi sepdenga umai ta in khabya lam ko nga yong chu nu te cooking women union ho ka un yong an sei po in nu te sai da pa da ka request no mu chu chilai ka lampi nei sep do pi te vin atya hung ding do a sei a hi in ai le tu ni clarification kan bol nom chu ai le chi Christmas masanga hi hong ki phong a hi in ai le ake hong ki pa ma zeng in aji chu mi pi gan thei na hin ke yong ka gan thei a hin aji chu ke de hin cycle chan bo yong ai po in lung ten chan ge ya hi chilam pya hi ka chi jing ke a hi in he so ke diu chu hi in ke yong ka ki pa ma man I pi le to a hi officer tender process o hi chi na lai a hi in ai le kha ve la le ya yong chu chief engineer pa ho yong ka ki za mat pi in ti ki pan thei dam ka tin ai le 2 January ha sunga chu ati a hin ai le to February ai ki ta in atwa hi government ki form zo le ti ta banga ko an sei kit a hi in ai le ipi le ha sa le yong le inga ham diu zo hi zeng in sem wang chung ki sem de ti zo nu te ni ko ma yong chu kan sei a hi in ti le ga mi pi ho ko ma yong chu kan sei non a hi in chi lampi hong ki sep na dinga hi CSO ho hi in chule nam spai ho hi in mi pi ho zo sen I bon wa corporation ipi du ka dein azi cho sum atam gun set fan yong a hi po in hiti hi khanen I disturb ki gut teule lampi a hoi in a gel ta bang ba hi ki sem do lo de hi in achi ji hin mi pi ho hin CSO hin dang organization ho zo sen yong
chilam pi piti hoi ta set di ham ti gelo te ti tu ni kan tep nom na khat a hi in aji chu thang property chu ai hwa a hi in ikisep hoi chan wa chei hwa de hi je chun khat la khat ki support to tin hong kisep pan na ding ayong hi ipiti pan ila khom de ham ti se so ho hin na dang dang ho zo se yong ito khom vai khau khom mo ngai ka sa in ipi hila ka sai ma banga chi lampi thu chu chu ai ta in twa zong hi cycle mall kon ho yong hi honorable governor ko ma yong hi na ki sai na ki zi a hi in hi di development hi tam ta na ki ngai to hi in kyang ka sai zi in cycle langa ka hong zne ya pa na a ki khial khat cha ka mu khana hi ka ti in lampi hi ka hong zne ya pa na hi tu chan ge hi ki bang ge bang belaya hi in til up hoi pen up pen dei hi ki sai po ke zo ka he ti tau tin atu ka sai banga chu ga lai hi ji chun khat la khat he them to tin ana ki gel he tama tam hi in a ho area yong til dang dang yong ana ki te ma hi in zong le ga le tol hong le a kyo yong phai la nga pa na gen thai ta hong po do na hong hin do ham mo hi in so hi mi pi hon ki them di win zong kan tem no min ipila pathen phasa le kisai banga akit lang yong le ikitho khom wa igam sumo hi isep khom so okay du a he ti kan sei no men atuni ni kho azong he ti hi phat lopi ta te tautin kai du hon nen gel do no chunga abelin ki pathu kan sein no hon tuni nei nei cha wa ke ong ka hong a hi in ni ko khat le ken nom no kan ngai cha phan le no yong ke dinga num de vin kan tep nom la in bila pathenen kai du hi in jele kai du yong pathen pathei bo enten dam sot han ti jo no kha kan sei no ma hi in jele tu ni last final match a ki chem de ni yong best wishes kan penomen khat team chun na zo de khat in na zo lo de hin pi le tu ni chang ge a final team ni no hong kai do hi team ani ni yong na tep che de ka ta senen hoi ta phatan ki chep division kan team no men chule anu kha in izo ka pa zangin ibon wa da na pi de tai ti ai ngan se ki de le kyo ka ki phat lo bin ipi le ta tam hi zong le ti tau tin atam lo yang sei tau tin ke yong chlai nei gel do wa iti na chief guest nga nei dei sa je ka ki pa na je ayong ju ke yong thil leo kha kan penomin lam kai ho yong pen ni hong san pi lo ki pa min tin chle izo wa hong lam ho zo se yong zu na theme so okay win cultural dance ball ho yong mi khat je hong do win lang na cha don na diu tham khat na pe win ti zo hi in khat team thu ma hi win mi khat je hong do win lang chlai a hin leo khat na pe win ti zo hi in program acho solo khat yong ka mu in na solo setting nu yong chung go pai le yong ngai chu hi in pi la ka ki pa ethical wal chu sai di hi in khonong khuma yong le khat ki tho khom so ke utin hi ti hlang khat hi na area khat hi na in pang khom so ke utin chule lasa khat kan sei nom chu het du khat chu igalu yong hi ki chai lo lai a hin ka pa jang an sei ma ba mun tina sports e bol le min yong to nom na yong ni na yong ma hi ta in pi le to pa da hi tham khat yong ikivel wa tham khat yong series wa ga hi ki chai poi ti hi gel do utin ki sei ma ba nga ibon chavin boy na ha sa na hoi lai mun hi yong le pangkhom so ke uti ti sun kha kan sei he ka ki pa
Ramin MLA nu tiếng là chief guest nu ako na hulim na ngay ta ấy này pin chung ở về là kịp phá thui cả phung vin tuôn hulim na khát Konghom Chief Association Chairman pa phat kahin pe ne Masatain 32 Channa Konghom Area Sports Meet 2026 Akipatna tu ni changia closing ceremony gaya boina hasan na lehela phat imu thei ki jiwin amasatain ei simpau elhim zabe chu thangben hanlang chule tunia closing ceremony a akimin pha jingun ho chief guest aminin hin phaleng pi kim neo hang sing ama ahin kilon pi ho cycle ac ama ahin kilon pi ho ahi in chule guest of honor pu azang khong sai kuki in pi Manipur chule council president pu ch akam khong sai ama ho chang tu ni khu a eho Konghom sunga kaidu closing ceremony ama ho kaidu lang ka han amin phau be kilhon na ngai lut na zala hum kal som ji bin ama ho chunga ki pa thu ka hen sei ne he chule tu ni khu a hi eho Konghom ma hi kaidu hi kimu da na ding ai lo wa hele ki hot na dinga hi I bol he pon ki ngai lut na dinga hi na bol hi zin tu ni khu a blazer ho tu ni khu a final ki chen ding ho ko ma ka sei nom khat a umin ki chi ki chet bol se ki ti hi gal zona ding hi miau sin adal la hi a hin tu ni khu a final pe ding te ni ko ma ka ti men nom chu hi le mi hem chu ki chet na hi I chan yam khat na I lung so na pe jong omen a hi yong le hang khat hi ve ki chet gol se na hi tabanga hi en jong mi isu khan ko ding a hin min jong e isu khan ko den lung chom lu han ki ti pa hi bol po te ti hi Konghom KCA chairman hi na ka hin ti ma hi in ki chet mi hoi ta in ki che mu ti video shooting yong a bol hi ji chun no yong ki chet hoi chana na po do du zo pa hi ka tim na he chule athum chan na chun tu ni khu a lam kai changin thungai nga ACP win development lang hen lang nam sung hen lang ipi yang le ACP ta ve si chu te hi na chun I ma cha chu hin sei ta pong ka tin ama hoi ACP hi khunung chan ya iki chin di win hang sung mi te iga ki tim ki no win chule tu ni khu a pi kim neo MLA 46 cycle AC ama ko martin no moran dom khat pi di kan ti hi ilam pi thu hi sei di ka ti hin I kam changa a hin la ama in a hin sei tan bol ding in tun me thei ga la hi ji chun I ma yo si a boi tan hi chun thil hi gang thei lo he ti le a thang sumi pin I het thin pi di wa chu ga ki tim ki no hi in a hin thu la la hung nok ting la wang chun I sim tho tho be he ti pa hi ikinet now hi sa ki no te ti hi ka ga sei do nom he ya saman long tim na in nei ki no win boina kan ne ya he le ka hin tim teng le no yong nong du he ti le e ho yong ki gung dinga sin ki go kit du he ti chu ka ga tim no ma he I pi chu yong le tu ni ko kai du ho en hang sung tu ni ko hi ke si e ho hi phan mung do e na pi da the wa hi ai lama hen Konghom ma hi KCA hi bi pa khat nei hi chun holim na mun khat be ki pele ti a si in pil lama on long KCA za na ta phan mo dei pe ki jiu chun Konghom KCA than hangin kai du ho chung ki pa thu ka sei ki ne ne a hin kai du ho hin nei het pi diu chu KCA hi fon tha sam ka hi ve tu chung a chun to lai pa wa chung chief guest a e go win ta ki don khom khom mo la ka nei sun mo chu ka na pe do ai ta a hin la nei min pha nga lo hi ji chun na cha don na diu la dung de
sport hi ki chai te ta na tu khom nu le cha be na ga don wa a hi na ding chun cái này không một gì rồi chun cái họ thu đề le bên sáng khả năng sáng thì không dài không lệ không bị lạ luôn đâu chứ đi không lệ miền đi na xây khéo xây bảo luôn lệ ba mình thì ngày đó một cái mà phát triển chỉ cần cái phat chu session khana dinga khumkha na khat in nei di hin ai pla cho yu se ating la board of thing sung che de hin chima sanga chon tu ni pathen wa choi la kha dei sa pe diu nu nga tre si phat ka ga pe ne hello pathen wa choi na dingin o hei ha ti line sang ne
chạy la ngày tại sa biểu nunga Tracy chunga ki pa tu sei ben he phan hi hong kino jap tan ya chu to hi word of thanks kan sei de tan ki pa min pathin lung sin achangavin achi sa January 19 apa na Konghom Area Sports Meet 32 chan na chu in mano hi in tu ni chan gya bilang sungowa kita bang program sunu athai thinale manna ya chom to pathinin ei chom khanova tu ni khu a buinai ma cham lo hela kita bang program ho closing ceremony ho mangthaya ei ko yo ama sapenin pathin thangwa wen he chule tu ni khu a adia brahma hongmin chonga honorable MLA P Kim Neo chunga ke pa thu sei wen he ai chu ma hi just phone call mai maya ki hova khulai yong ki liang lo ama jong gam pa ma ma hele ta chu kul ki bol tua ama jong thang sung ngai lu na le kai du ngai lu na zala ama jong setan appointment tam ta ho an da tha tu ni khu a e thang sung ngai lu na zala ama jong helai mun an chu lu theizin pi kim neo chunga ki pa tu seven he ani chan nain guest of honor la epan piu pu se sang khung sai akichi achuna ma hi ajon seitan hi jong le thang sum pi ko ma na khu jong he tia chu ngam sum ta hong kiti ma he ma jong lai muna thuman tam ta ta ho em sei pi jivin ma cho ki pa tu sevin chu ki hilavin ain ko han pia tu ni khu in pu jang let ho kip vice president KJC chu le pu do mil dal ho kip ku ki in pi sadar his vice president khal be long set dari do ki pa men te mi pi tel khot ga bi ma te o tu ni khu a kim president pa ngai lu na zala nang nin jong helai mo na nen pui lu hun pi jivin nang ni chu ma jong ki pa tu ong ki sai na he chule athum chan na en pu se zakam khung sai social worker ama jong emergency ta chu an seitan hi ta chu ngam sum ta chu ama hi ka ki ti ma helai mo na he na din pi diu hi akitia helai ama jong tu palo hela helai mo na phat mon tam ta ho an da helai mo na phat mon ho elo pi jivin functional president ai pen piu pu se sakam chung ki pa tu seven he chule hilang muna hung to pu alun mate ama jong MLA nu to hong klonin chukel valen jong pu te pa te ho bung lam kai ho chule adia hilai muna he center kha jong hin lungjang wang khua VA member ho zo se hin chule ho bung lam kai chule adia alal le achol mo he al device juklo mo he achol mo tawin tu ni khu in jong imacha pi the ki nei pon jong le al device VA ho hin ho bung lam kai ho hin chukal valen jong club ho kai du na support naw le na ngai lu naw ti mu in thang sung mi pi in thang sung pi ta khelin thang thung jang wang khua cheng ho zo si chung ki pa tu kan seven he chukal valen jong tu ni khu a za dinga kilom organize na kuna alang tua hong hel lang chukal valen jong lam kai dang ho bung lam kai lang sala hanga ho sa po zo si hilang muna he to na atam lo ja chu ahung to thei long tum ta min chukal valen jong ga phun do thei khat chu asfa president pu mangcha ho ki ama jong leilai muna e hong vil pi e hong pen pi me la ma chu ki pa tung ki sei na he ma banen jong ki pa tu sei lawa kho tam ta jong min adia ke no ki area hompa pu mang pu in jong kai du lam kai hon ka bui naw ka sat naw ka gurut vina hile aman jong i bui naw i ha sat naw ai het pi vina aman jong da ka sang som ni in e ki thu pi vina le ama chu ki pa tu mi pi kha kha ve ga be ma te pita hi sang sunga ingam sum sumo ko mai hong ki taw le ya ta program hi closing ceremony chang ki hong chi te hi in ki thu pi na hin ai ho zo si chung ki pa tu 7 tu ni ko adia helai mona player ten ni sai si yang hin chule ke mulpi nang ni chunga jong adin ki pa tu ke 7 he e chun mabana jong hi ta bang phan he inamu lo mai theu hitam tu kuma dinga he khuwi lang teng le galatul anum lowa anahi ale khuwi tu lai phat len hi ta bang phat hi inaman di wai tan lunghal jong min yong le pon tho ta hi chi program he ima cha ki su bui sa lo hela lungtheng sela nom na ta man tam tai lawa hi chi program ichi ha do hi ti chu
player halu se chungang tip na hintin ipiong le he chan chu ke pa thu ka sei na hintin sei thing lam le enju ting le sei ke taw dan ki pa hello tham sakhat lai sound system moi akhone iklamon idop do nga intin tuai match ki pande hi je chun tuting la referee ho yang lungse thong ki bo vilang player ho yang ting do vilang lungse tain inspection humintin tuting la photo session khat humintin match so ki pat deu hi ta ye chun chom sakhat 10 minutes sabang zam ta gas on ei ha thi mu vilang lai sound system mo hi ground pa ma ki top do lo le match ki pan thelo de hi je chun hi je sunga chun to khom pi lam kai hon chatui tam jeng cha yong le office nga nin to pi ding win head sana kan nei nei dang pang mo Judge. Dito lang ay low le. Ilang edit ilang nga leo. Ilang na. Wala nga. Dulu foto lah di kecil orang ang dibul tu. Dudut. Gading na ibo. Kanana din di ham ni niya. Debo 1. Again oh. No, không sao tao không. Ready? 1, 2. Again. 1, 2, 3. 1, 2.